येस सर. आयज आमी पळयलें की जे CCPचे कॅन्डिडेट्स आसले इंडिपेंडंट आनी आमी पणजेकार पॅनल तुमकां मेळ्ळें, सो कितें जालें डिस्कशन? सी आमी पणजेकार पॅनल आमचो काँग्रेसीचो लिडर एक्झिक्युटीव मेंबर बाब सुरेन फुर्ताद इज द फेस ऑफ दॅट पॅनल वीच इज बॅक्ड बाय उत्पल पर्रीकर. आनी आमचे सगळे पणजेचे तालिगांवचे सगळे आमचे लिडर्स, आमचे ब्लॉक अध्यक्ष हे येवन आमी डिस्कशन केलें अँड वी हॅव डिसायडेड टू बॅक दॅट पॅनल. आतां खंयच्या वॉर्डान कोण कॅन्डिडेट्स दॅट बाय टुमॉरो द पॅनल वील डिक्लेअर द नेम्स, बट प्रायमरीली वी आर बॅकिंग दॅट पॅनल जातून सुरेन फुर्ताद इज द मेयर फेस अँड वीच इज बॅक्ड बाय उत्पल पर्रीकर. एज काँग्रेस पार्टी वी आर सपोर्टिंग दॅट पॅनल. सो उत्पल पर्रीकर हो BJPचो मनीस कसो आसा, पूण तो आतां काँग्रेसीन जॉयन जावंक शकता अशें म्हणून? सी आमी पणजेकार म्हणटा ते पॅनल वीच इज कम टुगेदर, ऑल अदर पॉलिटिकल पार्टीज, ऑल अदर फोर्सीस, इंडिविज्युअल्स हॅव कम टुगेदर टू डिफीट द BJP बॅक्ड पॅनल बाय द लोकल MLA एंड द मिनिस्टर. सो तांकां डिफीट करपाक सगळे पणजेचे लोक, सगळे पणजेचे नागरीक, all political parties have come ahead. आणि mayor face is of course Congress PCC executive member, ex-mayor also. Bab Suren Furtad is the face of that Ami Panjekar, and which is backed by Utpal Parrikar. So I think as a political party we are backing that panel. It is So, not fought on. Utpal Parrikar and Amit Patkar came together to defeat BJP. Of course, when we say that Ami Panjekar जे पॅनल तयार जाला टू डिफीट द BJP led panel by the MLA and the minister, of course we are here to defeat the BJP backed panel. Amit, can you tell us, like 30 seats? So has Congress demanded any number of seats, or it will be after that? No, आम्ही आमचे डिमांड्स केले from Panjim as well as Taligaon. Final there were some negotiations on certain seats of Taligaon and Panji which we have just concluded, and by today evening or tomorrow I think the panel will declare, I mean that Ami Panjekar will declare the candidates, but both representations Taligaon and Panje is there of Congress तुम्ही कितली candidates. नावं सजेस्ट केल्ली? No, that they will declare. So it doesn't look good on my part की हांवें पयलीं डिक्लेअर करप. वॉट एवर आमचें अंडरस्टँडींग आशिल्लें फ्रॉम Numbers म्हणटा कितें? तालिगांव एज वेल एज पणजे, दॅट फायनल नेगोसिएशन आमचे ऑलमोस्ट कन्क्लूड जाला. काँग्रेसीचे काही लिडर्स CCPचे कॅन्डिडेट जावंक शकता अशें म्हणून? या ऑफकोर्स आमचे काही लिडर्स, आमचे ब्लॉकाचे कमिटी मेंबर्स बोथ फ्रॉम तालिगांव एज वेल एज पॅन्जिम विल सी एज candidates in the upcoming CCP election. So like you said that Tumi are a part of that CCP. Will the Congress president be seen along with Utpal Parrikar for campaigning? No, we will be backing. See, Janna, as a party, we are backing that panel. Of course, in campaigning, you will see us around with that Ami Panjekar team. आनी आमी म्हणलें की तुमचो एक यूथ प्रेसिडेंट आसलो, तो CCP कावन्सिलर आसलो, सो तो ह्या फाटी CCP कॅन्डिडेट. See, आमचो फ्रॉम काँग्रेस साइड ऑलरेडी मेयर फेस Suren Furtad, I think they have taken a press, they have declared. So whatever is there, Bab Suren Furtad will give all the details because that is not a fought on party lines. It is not correct on my part to speak about any individual candidates. So whatever names were there discussed, whatever seats, number of seats as party individuals जे आमचे केडर बीन आसा ते आमी मागल्या which they have agreed to, and that they will declare. न्यू फेसेस कितले? चड सगळे मॅक्सिमम यू विल सी न्यू फेसीस. Youth have one youth. Of course, lot of youth you will see this time. Like Young faces, you will see a lot of Mahila representation in that. You will see new fresh faces also in the band. like Utpal has said that his fight is for to save Panji. Congress getting together with them. Once upon a time was BJP part. Today, as पहिले जाल्यार Panjim being the capital, every person right from गोंयच्या खंयच्या पार्टांतलो आसूं किंवा एक टुरिस्ट आसूं किंवा एक देशाचो नागरीक जेन्ना गोंयांत येता, ही मेक शुअर दॅट ही कम्स टू पॅन्जिम. बिकॉज पॅन्जिम इज अ एपिसेंटर ऑफ गोवा, आनी खंयचोय मनीस गोंयांत आयल्या शिवाय पणजे आयल्या शिवाय हांव वचना.
आणि आज ज्या पद्दतीन या भारतीय जनता पार्टीन पणजे पळय काबार केल्या डिस्ट्रॉय केल्या इन टर्म्स ऑफ स्मार्ट सिटी आसतले G20 जेन्ना जालें तेन्ना डॉक्टर प्रमोद सावंतान हे डेलिगेट्सां हाडले खरे हाडले थंय मरे फॉन्टेनास दाखोवपाक. सो म्हाका दिसता जी पणजेची ब्युटी पणजेची जी हेरिटेज आशिल्ली ती खंय तरी म्हाका दिसता हें सरकार पणजेचे लोक आमचे त्रासान आसा एक्चुली. इनफॅक्ट आमी तेन्ना स्मार्ट सिटीचे गेल्ले 3 वर्सां काम पयलें तेन्ना लिटरली पणजेकारांनी त्रास भोगल्या. आणि म्हाका दिसता इन द इंट्रस्ट ऑफ सेवींग पॅन्जीम, इन द इंट्रस्ट ऑफ सेवींग द आयडेंटिटी ऑफ पॅन्जीम, this panel has come together and we are backing it. Amit, how difficult it will be to defeat the Babush? No, Ami Panjekar panel, now when all political parties, we are also backing them. I heard that all other political parties also are backing them. And entire people of Panjim have come together to defeat the BJP panel. And I am confident that the next mayor of Panjim will be Suren Furtad. बाबूश म्हणतात तिसातले 30 तो हाडटलो म्हणून तुमी कितले हांवें तुका सांगलें की आय एम कॉन्फिडंट की फुडलो पणजेचो मेयर वील बी बाब सुरेन फुर्ताद. आनी पीपल ऑफ पेंजीम हॅव डिसायडेड दीस. कित्याक प्रत्येक पणजेच्या भागांतल्यान लोक म्हाका फोन करता की आमी बरोबर आसा, तुमचोय साथ ह्या पॅनलाक जाय. दॅट इज वाय वी हॅव टेकन अ कॉल. दे केम मॅट अवर इन्चार्ज. गेल्ले 3 दीस देर आर कंटिन्युअस मिटिंग्स वीच वर हॅपनिंग with the panel, with our team from Taligaon as well as Panjim, and finally today we have concluded on सो उत्पल तुमच्या लिडरांक बा मेळ्ळो तो. हय आमी सांगला मरे की आमचो इंचार्ज मेळिल्लो. सो बिकॉज इन द इंट्रस्ट ऑफ डिफिटींग द BJP panel, we are backing them. अमित